Nezadovoljstvo hrvatskih vlasti izborom Željka Komšića ne proizlazi iz toga što su Željka Komšića izabrali Bošnjaci, već nečim sasvim drugim, a to je gubitkom političke moći HDZ-a u susjednoj nama državi, odnosno u Bosni i Hercegovini. Javna je činjenica, odnosno opće je poznato, da bivši predsjednik Stjepan Mesić, kao niti Vesna Pusić, nemaju ništa protiv Komšićevog imenovanja, što daje zapravo naslutiti da HDZ u Hrvatskoj i HDZ BiH su zapravo dvije sestrinske organizacije koje pokušavaju manipulacijama izbornim preuzeti vlast u obje države. Na primjer, u Hrvatskoj svake godine, odnosno svaki put kad budu izbori, autobusi iz Hercegovine dolaze sa ciljem preglasavanja domicilnog stanovništva. Da vam dam primjer, u Metkoviću bi Božo Petrov bio izabran za gradonačelnika da nisu dolazili autobusi iz Hercegovine i napravili zapravo prevagu za HDZ-ovog kandidata. Ono što je drugo ključno za napomenut jest sljedeće, a to je da politika HDZ-a u Bosni i Hercegovini je izrazito negativna. Ona, nažalost, ne ide ka smjeru izgradnje jedinstvene države, već njene razgradnje. Razlog zašto je Dragan Čović preglasan nije u njegovoj narodnosti, odnosno nisu Bošnjaci glasali kontra njega zato jer je on Hrvat, već isključivo zato jer sa gnušanjem odbacuju politiku HDZ-a koja se tamo provodi već skoro 30 godina. I da sumiramo na kraju, Željko Komšić je legalno izabran. Njegovo imenovanje, odnosno njegov izbor, nitko ne može osporavati. I razlog zašto ga ja osobno podupirem je u tome što je on uspio zapravo slomiti jedno krilo HDZ-a, odnosno HDZ u BiH. HDZ je neprijatelj hrvatskog naroda i to možemo vidjeti po svim rezultatima njihove politike u Hrvatskoj, a naravno i u Bosni i Hercegovini. Pogledajte koliko se Hrvata iselilo iz Hrvatske samo u zadnjih par godina, pogledajte proces iseljavanja Hrvata iz BiH i sve će vam biti jasno. Nažalost, dio ljudi pokušava interese jedne političke organizacije, a to je HDZ-a, staviti iznad interesa hrvatskog naroda u cjelini, znači ne samo u BiH nego i u Hrvatskoj, i onda se, vučući se za nacionalni ključ, pokušava zapravo doći do one narodne izreke umiljato janje, dvije majke sisa. Zapravo hercegovački ti HDZ-ovci, oni žele sisati i Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Da stvar bude gora, država u kojoj žive smatraju maćehom i iako im ta država zapravo daje sve te političke funkcije u BiH, a Hrvatsku smatraju majkom iako im Hrvatska nije majka, zato jer njihova država matična je Bosna i Hercegovina. Ti Hrvati nisu se iz Hrvatske odselili u BiH, oni su tamo oduvijek stoljećima i živjeli. Zato su i oni na kraju krajeva konstitutivan narod. Da su kojim slučajem Hrvati iz Hrvatske emigrirali u BiH na neki način, da su oni tamo nekakva manjina koja nema neka prava, tada bi oni mogli reći evo mi smatramo Hrvatsku našom majkom, ali Hrvatska nije njihova majka, a HDZ kao politička organizacija definitivno nije ona koja će zaštititi njihove interese, o čemu svjedoči i njihova politika, odnosno bolje rečeno rezultati te politike, i demografski, i ekonomski, i politički, i u svakom drugom smislu.